Što vi znate o vršnjačkom nasilju? Po meni je najgori oblik nasilje putem interneta. Još jedan novi dan. Neću da idem u školu. Kad je počela dolaziti s krvavim nosem, onda sam znala da definitivno tu imamo jedan veliki problem. Nema opravdanja za toleranciju nasilja. Harun je otišao u školu ujutru i više se nije vratio. Sutra nas donijela pari i ne smiješ nikom reći. Nisi cool ako uništavaš nečiji ljudski socijalni identitet. Danas vidim te ljude, odrasli ljudi. Budem pravo, krivo, budem žalostvonim pogled. Traži pomoć odraslih u koje imaš povjerenje. Morat ću reći roditeljima. Ovo mora prestati.